Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyakfikahumullah wa samil alim. Emmeha hamden huri ahura mengebe rabba Allah ummatuga nabiyya Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eman nabiyya sha eman nabiyya ala sabuna salbata salama barakallahu dua kuram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mire mi Korea gandevani medu haviru Korea gandev mang hamaje fa hard talk live cast ei chegos masala behoton Korea gandev mang hamaje fa live cast mire laswe degune mi gandiya kamatta ka nihata maafanga demu mi live cast Korea gandana ade kommekas medu divehi rajya demai fa mi halataki waran nurakkaten halatan adi waran hitamaveri ekame me chegos masale ki me chegos masala kurimati umong nuwata divehi rajyege rayitun hudek kalen anganula divehi rajyege maskanda ade kanuge bingadu yawni continental shelf ge ebba vikkalumai vidigen divehi rajyege sarkarun nuwata MDP coalition sarkara sarkaru geswarin dani ekkolon rayituna olwalamun mi waran hitamori kame divehi rajyege boreti nustabani sarkarun ganefa emihon beenun hagotaka me hedlen tan ala rayitun na kantatan me folawahige hagigen olwalamattaka dani maseke koramu anekkolon mi fennani hama eha mi hitame hori manzare mi masala baykumen siyasi ko mi wara gawman hewade baygotuga hama hubbul watanun emeuge hitta furi bandum wa siyasi leader paden meadu rajyaga huriya siyasi party takuwas medani dogo dawata kuramu emihun miyon huriha dotibi forawahi masala ga hama alawesula ingeto hama alawesula meadu me masale ke waran hitam huri masale ke dandawa mijehni forawahi masale ki divehi rajyege iktisoda siyadata miniwankama istiglala gulifawa masale kawative meyadu rajyaga sarkar mebulani timannamenna me iktisodi sarhadduge rangalu member libijje me namaves me hagigataki rajya libemba ingato rajyaga sarhadden mi kelligentiye mikama begotun sarkaraka jawabdari waka nukeruno divehi rajyaga haji waziran adi me sarkar MDP coalition sarkar ga raisan adi sarkar ga me baverin gotuga tibi bodeti siyasi party takamga ba adad party adi Maoist reform movement adi Jamhuri party for the leader unna miyadwane mekamga jawabdari nuwe me kama mulin bodana ganefa ingeto mulin bodana ganefa rayitran bidani mulin hagigetan kolwalam then me huriya do me balamahiga media haruge mediterranean hisab no October hisab ga me kuriga divehi rajyen me chegos masala ga gengulu siyasat mulin badal kolli German ga raisul jumhuriya Ibrahim Muhammad Solih Germanu ga me begonu badal mekka rajyen me nimme me chegos masala ga Mauritius kola vote dinuma ei kurige nimuma bulin hilafa dembala mahinga kuriga nimuma ki kobato kuriga nimuma ki me masala me fatama me Mauritius sun a solawana haru alif dalge ama majlisan hushalima eruga sarkaruga tibi iswarin minimmi folawahi masala ga ingresinga kola ingeton support kura then forawahi masala alif dalan hushairuni ma alif daluga member gomtek meduga maswara ko vote negi me masala ga goten nimattaka me international court of justice masala hushara ingeto international court no duniya ga bainalagwa me e court me masala hushal ma vote negi e vote ga eruga devehi sarkarun me vote dini ingeto me nimma hilafa Mauritius benu bagota hilafa namavis pahungadekka me MDP coalition sarkar awmaikiga me kamabetu maswarata kuriya gendebi me Ibrahim Solih me kamuga rayitunnan olwala rayituna kalen huden anganla wagusitiye fonwa ingeto wagusitiye fonwa divehi rajyege me gaan masasiya silafe
రైతుల మధ్యస మష్వరావస్ కొన్నులా కమ రైతు మధ్యస్క రైస బబునే MDP ಗೆ ಮೆಂಬರು ಗಬ್ಬುನೆ ವೀಮಾ ಮಿ ಮಿನನ್ನಿಮ್ಮಿ ಗೈರುಗಾನು ನಿಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸಾಬ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿಹು ಮಿ ಗೌಮಿ ಮಸಲೆಗೆ ದಾಂಚೆ ಸಬಬಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಕೊಮ್ಮೆ ರೈತ ಪಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿಹು ಸುವಾಲ ಕೊರಂಚೆ ಕೊದೆಂಗೊತ್ತೆ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬು ಆಹಾರಮೆನ್ ಗೌಮಂ ಹಿಯಾನತ್ತೆರೆ ಕದ್ದಾರ ಫುರಿ ಬಡು ಹಾಯಿಡಕಂ ಆಹಾರಮೆನ್ ಗೌಮ್ಗೆ ಅನೆಕ್ಕಾಸ್ ಕುರಿಯಂಗ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬುಗ ಏನಾಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಫ್ರಿಯಾ ಕಮಗ ಕೊಡಿ ದಿನುಮಕಿ ಆಹಾರಮೆನ್ ಅಮಿಲೆ ನಫ್ಸಬೆಸ್ ಬವೆ ಹಿಯಾತಂ aharmenga darinna bes hiyanten aharmenna kaafa mamakiya darinna bes hiyanten adi kuriyan wen annan we jivutaka sve hiyanten aharmenge gawmuga iktisadasha minimum kamasha siyate sve ingato mi hiyanten vima aharmen me visnavi mikamuga ibrahim sole jawabdari kurwa adi kuriyan we riyasi intihabuga MDP bayriwen tibi bayaka vote nodi ಗೌಮುಗೆ ಇಂಗತೋ ಮೆ ಹಗುಗ ವಾಹದಕ್ಕ ಲೀಡರ್ಕ ವೋಟ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿವ ಏನಾಗ ಬಾವರಿಂಗ್ ಹಿಫಾ ಹೈಯರ್ ಕೋ ಶರಿಯತ ಹುಷಾಳ ಮಿನೋಗತೆನ್ನೆ ಇಂಗತೋ ಮಿನೋಗತೆನ್ನೆ ಮೀನಾಯಕಿ ಮಿಹಾತನ ದಿವೆ ಹಿರಾಜ್ಯಗ ಇಂಗತೋ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುರಿ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯತ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ರೈತುನ ಒಳವಾಲ ಮಕರ ಹೀರನ್ ಹದಾಫವ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಕಮಂ ಅಹರಮನ್ ಹುರಿಹಾರೆ ತುಂಗಸ್ ಮೇದು ಕಬೂಲ್ ಕುರಾನೆ ಕುದಿ ingeto kankamo perigen ingeto me magumatiga me parking sticker jehumu perigen gos me gaw me faltaka MMPRC ge me bodu fasada bakkamu gamasela perigen gos emme pahun rajyege rayitunna nenge rajyege rayitunge enge istiglala siyata ves mina me paddarwi huriha kameka mina midani mori makara hilen hadamu den mi hisaba diyama aharmen mina yan eggotuke ves itubar kuan heonuwane meenage ingeto teamaki hama gawman hiyanattere fabe den me masalaga ingeto itlesun gotenni mema rajyaga siyasi party tabga veri kulliya kandukume me foruwan pari ekaku bonafan timanna fonuwa fe me itlos city JP fonuwa fe city gasima so ekoppa PPM fonuwa city anwata mehen gosten city nu fonuwa ka ingeto party enne salan city ila fekka city fonuwala misala itlos city fonuwale ma duniya ka ban lagwa mi kanun taka ingeto tribunal tako nimmanche bor masale nimmene to nu nimmene den me masala ga me huriya siyasi party tan ingeto me fara halil lama peri emme pahawagut yehunima ingeto rajyege bakul ebba ingeto bor sarhad rajye gellige dai sabadiyama rajyege debakul ebba bor baruge bor sarhad ke bona mechene kibegento me chegosaki gagadaka 26 kilometer ge sarhad ege teren divehinge fola wahimi kya fola basaki 12 kilometer ge sarhad ehemima warabodu sarhad me gelani ade ege turun chegos ge rattan wata hatekka atol mi onnani e atol to ge warhagam wa khanda e farutaka mi huriha ichen aharamge rajya gelligandani mi gawman libunu warabodu ingato losse iktisadi gotumes tibunu warabod lossen aharamenge timawattames tibunu warabod lossen adi aharamenge istiglala siyates tibunu warabod lossen mi vima miwaru bodu hiyanaten ingato mi gawmuga mihingiruga ibrahim solu MDP coalition sarkaruga mitibi babe ingato mamuna gasimu ingato adi sheikh imran fada mi werin mikamuge ebbes ka leadership en udakka emihun hama mikamuga sida rangala baverifa ingatu libono huriya faada manfen hodafa nokome miyadu medakkani hem wahake miyadu divel rajyege fisheries minister kambes mihuri ingato JP ge member rajyege home minister ka mihuri azad party ke member defense minister ka mihuri MDP ge ibrahim soli fali ge member majlis ka mini MDP ge rais mi huriha emmenge to mi huriha emme sallako mi huriha emme mashwarako rayitunan hudek kalen angalla wago city fonuwan ibrahim solja fursatu dini ibrahim solja ekani kurevene kame non ekiye rais ibrahim solja wago city fonuwa adi $1 million ge rishwaten hifikama bone aba MDP ge is by leader miyadu mi huriha jarima daken ingeto ibrahim solja wakanyen no hingene miyadu mi huriha wahaken aharmanna safam dani mi MDP ge geto rais Muhammad Nasheed wata miyadu nabarwana majlis kain rais Ibrahim mi Muhammad Nasheed wa
adi MDP ge member una majli hoge ati MDP ge majority member una mi huriha emmen ingato guliken hinga bodu fasadiya wakkama corruption ekama miyadu mi Ibrahim Solihu ingato rajyagres Ibrahim Solihu MDP ge rais Nasheed Wajhi ge ngule masale ki hama emme masale kama hudu raisul jumhuriya asmani munefa ei hame kari verikamu ge masala kama eno masale nekkama bima migem saafani mi huriha men guliken kan kantata kuri ingato MDP ge is member ka parliament member kan Ibrahim Solihu $1 million ge rishwat emikamu ga negikama bunan egeni mi emmen guliken mikan koppotima ingato miedu mi masala ga Nawarawal Majlis ke tibi emmeha member of pani government hiana terefa Nawarawal Majlis ke raitu Majlis ke tibi member no ke Allah gandi huwa ko gawma raitu nataka teduveri kama ihlasel kama ki ga masege korman hagu bas bunman etana bade tibi bai namas mikamu ke mi tibi chuppu kiyage emme pawgo huriha kame gohu gohadiyama huriha me boda magati miedu me bonani timan menge tane nune mi folawasaki followers timanna menge tane nune egato timanna menge tane nune followers kiye chegosaki timanna menge tane nune raisul jumhuriya gawma muhatab ko me hama kurani timanna menge tane nune followers kiye egat chegosaki timanna menge tane kame inge kanete furatama aharme korenje kanta aharme nukuri miedu aharmen kurenje kantan aharmege gawmaga bodu bayen hodbattaka aharmen divehi raiton kurenje kantan e kurani ingato Mauritius kibegan to Mauritius ange fursat libuni Mauritius ange fursat libuni divehi rajyege hiyanatteri gaddar werin ekama alanuda ingato fool wesamedo alanuda ihumalluwe ekan dukolla fotungo sababu aharam bunani mi aharmenge minimum kama be gotumas aharmena oluwala fawa bod oluwala meke aharme kodensuren aharme school ko kewadini juda sabbe ke divehi rajyege minimum doskama aharmena siyasi minimum kan hoddewa devi Ibrahim Nasir kama mi ahoren abu kwani ahoren history ge divehi tarikh daskur emme ingeto dogu emme gabul kurbe wahake rannamarira raj islam kuri wahake gabul kore ehri fennan ingeto abul barakatul barbari ge ziyare namaves Ibrahim Nasir rajya mi minimum kan hoddewa devi wahak ei aharun medu kabul kura wahak enno kihineto igresing iba minimum wani hagoramuko igresek dawlate ki duniye getake gawmte kan istimar ku dawlate dewana bodo hogolamaga igresin na libunu iktisad libunu bodo ingeto dolunga sababun emihunge iktisad moni fundagen dimu sababun emihuna majburwi raj Sri Lanka India misada harduka emihunge mi sifanna adi navy military base ta gotibe emihun gengos emihunge mi iktisad college ma maseke kurma bima emi egaw migration vila mulin ingato mi fasa gutun edeje hunima emihun rajyen fabagen diyai mikas ege ekamaki me dewana bodo gorama paho Europe gawte tereng me iktisad edeje hunu gawta ka American dokore fasa ge tereng emme gina adadeke fasa dini Ingres lata kamawati vima aharamana mekeme sabetu Ingres lata ki eru gawma kangara istimar ko ge emuka sifam batibba ge bolt hatta ke korbene gawme nunka vima emihunna ingato majbur vi fada ganta adi rajyoti eru අනුමති කරේ ෆකාවස්නු ඉස්තිමාල් කරේ ෆකාවස්නු රාජ්‍යෝති දිෆායි වෙද්දස්මගේ දහුක ඉංග්‍රීසිංගේ වීමා රාජ්‍ය මේ මිනිමම් කන් හොදාදින් බාහක මේ හැම වර සුලක් වාහකේ ඉබ්‍රාහිම් නාසිර් රාජ්‍ය මිනිමම් කන් හොදාදින් කම එදක්කා වාහක එක්ගොඩක වෙස් දරිවරුන් නම් මෙර ස්කූල් තක කියවා දෙමෙස යොනවානේ රාජ්‍ය මිනිමම් කන් හොදාදින් කම ආහාරමෙන් ගාවමි පතලේ කොතුක දෙකේකම වඤ්ඤා ආහාරමෙන් දෙකෙන් වාණි ඉගතෝ බොට්ට කුර්පාන උතීම මහරතු ඉගතෝ උතීම බොට්ට කුර්පාන පෝස් කීසුන හගොරම් කරබා e bodu jihad koraba aharamena minimum kan hoda devi vima aharamen ge gawma minimum kan hoda devi batole ge otuga aharamen gabul kuren jeheni botta kurpano nuwata dom bandare igato mifada bebe fru kombekas bay mi ho baraggen kura suwalen mi igato mi rajye ge tanen e hama chego saki den ami kobahe
ingatu medu zuwanu ngati amdu cheko se ki kobaka menenge bai zuwanu phone call lafese bahala mi chekos mi konta nenge cheko se ki kobato phone wase ki kobato kීපෙන් to mi hisaba mi kam vidiyai ei aharamenge school ta aharamenge daribarna aharamenge geography aharamenge tarikh oraga kiyewa difle tima miyedu sitaange bolti commander mese baha kobato cheko saki mi hisaba gawmuge kankan diyama wara laduviti kameke bunan jeheni ahoren hadan hure ahoren kuderuga migeto ahorunge bappa buna wahake regadu ishana madu koggen golte nokme eru golte kon joli facchega oshobegen machadi ma balaruga fennane waram matinda bortake signal debun data bappa gatu ei konka kon matinda bortake ehi mabunane ei followers adda matinda bortake eru ahoren uleni gagandaka umuruma dihawarkan harut angaharukan nege den me followers ki kobato den bahanje ei followers adda matinda bortake bunima bappa bunani ei rajyege ebbay den miyani koba kontene gottaletto ei followers ki bunima addu karige waragatuge den miyahani bappa gatuga follower ga divehen ulehe miharus bunima bappa buni follower ga kurin divehinge back ulne ekama fahun divehinge gene back rattapun febiye ei kibegento ane kanisuwal me suwale ga macce suwale ko mongos emme pahum miyahani kibegento erahun nuwate rattapun divehin febi bunima bappa bibani namaste ka first dollars uga fahu aharta kuga wes etaruga divehin tibikama rajyen ge gamun ingeto addo gamun igiresin febi gos etanuga divehin kommes warkan ulene kama namas ege kuriga etanuga wazan veri wegen dirunu divehin ge genaba ko erahun febi erahuga ule bodu kakulitake ge sababun kama ingeto bodu kakulitake ge sababun kama adi divehin eru bappa munagotun bappe ki hadala tolo kulduf kuri mihe bappa menge kafa men maswerikan nobe me tiaginu duwastakuga emihun bandahaji homataka me followers gos bandahaji hage tebe kama pune den kommekas ei warak kurige wahatake den me follow ehme mabadus ummeedu kurave divehi rajya follow libere duwahaka den bappa gadu gehima bappa din mawlumat ko macce mawlumatu ngegeni eru me addu me igiresin addu fabafa hollawa amerika mena kuyidine kama fansa kanu 30 kan ahara ehme abal skorege ummideki agreement rote kuyidine muge ebbasu nimuni ma ahar menna me hollawa libena kama hollawa masala me news tag headline ga eligandi doso ahara mes balali me kamuga hagige fotama aharen me balali asluga me bappe rebuni followers masala me followers divehin febi sababu etanoga bodu pakuni ule tiye divehin febi ehme mikamuga hagige balalana me eyanek kami rannamari rajya me rannamari me arative masala ga raj me abul barkat babari rajwada raj islam puri kama dekeve kahala wahake bave rannamari wahake bave den ekama me warak gena suwatan hituga upedegen google lagos message kolle me giant size crabs me chegos ratta goleto balali hama protama sai video geto e video ko medakai chegos ratta ga ule kaman hame kani e ratta kan hasa igeto bodati kakulitakan e kakulitakan mi keni coconut crabs vima mi invest igeni eruga bappa edeki wahake ki hama hagigatekkan kommekas ei warak kuriga duwastake vima bappayan kihinetto eruga ingeni erahuga me borukakune ulekame erahna nudanama nuwate mihuga kaaba fan erottaka nudanama taturu konna hadanama egato erahuga badahjahagen nulenama kihinetto ekala wahaka bunna yagin kamak bunan igeni eraki interview zamannu egato me video call taka korebe zamannu namaves bappa bunagato me kaaba men bappa mena kiyadi fawa wahaka vima mi ingeto waki farudegge haysiyatun aharna lifawa mawlumatu den mi follower ge waha dakkaru waragge fratakun aharna fonwa tafatu chart taka adi liunta bes megotun rajyege koriga raskan korebe sultan me nuwa hasan daske fanuwes me post kizunga raja liube fonwe kamawani ei rajyege bayge gotuka ingeto bune
wima mikahal kitamme dawaru tarihi hagigattaken e bahuri fola wassakkinwa chego shattakki rajyage tanekka sabit koddibene den me balamahiga rajyage tariha balalaruga dimehi rajyake me sarhad goy ingato gawmata woren ma dohi dawlate minimum mustaqillu dawlate verikan koramun gendiya gawme India ufaduni nawaseka sari sategga ingato Mauritius ufaduni ega etake aharu fahun nawaseka fastola aregga wima Mauritius ki kuriga dawlate gesto namas dimehi rajyake me sarhad duga nefpada dohi dawlate rajyage raskan korevi rasas kalun etake raskas kalun ebatibbevi wima me kandatakun abege Mauritius ki chego shattoga milkweri hara nukan miyado Mauritius edakka wahake ki moin dogwaha kekka mimasala gemme kambodu wanche sababaki mimasala UN ngeto alif dalge general assembly ya Mauritius hushari hisabun eruga rajyage verikan kuramun gendiyai Muhammad Nasheed MDP ge rais Muhammad Nasheed eru Muhammad Nasheed me jehuni Ingres Singh farata ingato Ingres Singh tane gotuka me rattan mina nimmi Muhammad Nasheed enage harji wazir Dr. Shahid eru husheli ingato me wasala me Mauritius dekola Mauritius kola rujahi Ingres Singh kola jegotta mina masata veddi me masala furtama feshu hisabu ingato masala furtama peshu hisabu den ege kori maamunuge wahakam dekkara galwani maamunuge tirisarake corruption gato wakkama lootuma me gawmuga hazana dawalumuge me tirisar pa purihara itosege macca fadda javva badija leor wahedi tirisar nebigen diye maamun sarukaruga diharu hede korebi ingato attorney general ko mere lukme waha dakkai ba Mauritius abe gotu me huriha mi hum mitibi ingato be bodati magam toga musatanaga inatanaga maamun yesure faragen rajyega etani jakan kurebi huriha farataka adi rais kan kurebi huriha faratakun mikamuga wani gauman hiyanatterive gaddarve adi mevasalaga miyadus emiyu hedani raituna dogu hadamun kande elikan dogu hadamun ingato kande elikan dogu hadamun mevasalaga rajyega nen evs leadership dakkafakai Efbaharu me Muhammad Nasheed Ingres Singh College jehoni ene libuni kannega dawaru lariwa laatake den hori Ibrahim Solih veri kaman kame masala me nimmadi wima medu ahora budan jehni Muhammad Nasheed sallako fehi masala Ibrahim Solih nimmadi niye walaricha Ibrahim Solih India nuwata enumes faratakun me ragal ofal libunima emihum beedame gottan ena massan nimmadi fuatama aharmen ingato mi masala alif dala veddumaikiga aharmen claim ab korajhe aharmen budanga bajhe Mauritius kan mitanuge siyadati bar hodumaka dawga nokure venakama emihum hushari decolonization masale ingato me Mauritius minimum kan libuniruga emihum ga atun gadakamun chegos wakikolla me minimum kan dinomuge mi process nuwata decolonization process purihama emihun igresing gengos pan wakama bune emihun fatama massajessi wima mi dawban aharmanan igeni emihun e bunani emihunge milkeke chegosaki nuwata me followasaki emihunge milkeke etanun igresing faba timanna menan hawa kurare den me masala be gotun lafa hodumattaka puriha member gam alif daga member gam to mashwara ko masala mi fonuwi international court of justice masala fonuma guligen emme fatama June 2017 nahar masala mi hushaili alif daluge general assembly eavidigen February 2019 haru international court of justice miyabehe igato me opinion ne non binding opinion ne emihun dinkamang emihun menoni bonefa den anekkas miyabehe tun gwenni matta ka alif daluga mashwara kuri
mikamuga meoti Ibrahim soliho gawman hiyana terefa emihun kuriga igato me gengol standa hilafa MDP gengol standa hilafa Ibrahim soliho wagu city fon walafa mi masa nimmali adi ena yagin kahwar koddini Mauritius divehi rajyade duwahak was Mauritius ki me chego shotta ki divehi rajyege tanekkama nubunaname etanoga macca siyadati ingato me dawwa nukuraname miya vidigen Mauritius milibuni ganuni baru ingato ganuni baru ahar men ragitu me do gabu hadan kuren jihe ekkamaki international court of justice ki devattarige kankame nimmatane ekkama eggoda ki emi wakikamegga sida gwennimun ei hukumek kuru devana goda ki opinion legal opinion dinu emihu mimasalaga ingeto alif dal ge general assembly difawani non binding opinion de hameke legal opinion ingeto ekan komme majbure besnu wima namaves mieru me masalaga ingresin balikon ingeto me alif dal gotenimma adi itlosu masala kamyab kurman Mauritius milibunu huriha baraki MDP coalition sarkaruga Ibrahim Solih minimumga sababu libunu bare itlosge hukumuga soti air refaqoffa ingeto air refaqoffa Ibrahim Solih fonu city refaqoffa miyedu Ibrahim Solih mibani simanna menge gawmge bay nune chegosaki kobahe chegosaki aharamge gawmge baykan inge namaves miyedu mi sarkaruge harji wazir Abdul Shahidu gabul kure evwahake Abdul Shahidu mibuna wahake ki kuriga raske fanu wana hasan raske fanu poch ki zungaraja fonuviye ingeto me city liume chegosaki aharamge tanekama bune namaves ena gabul kuram bernuwani ingeto me raske fanu Islam din dukore bikama bune Islam din dukore umaki wakikame adi chegos aharmenge tanegotuga otumaki wakikame ena din dukoli kame sera tedubuni jeta ena din dukoli kama biesena tedubuni wima mikan egihure ingato Abdul Shahidu goti divehi rajyege ebba vikkalafa mikamugena dahverifa mimihu mihuriya jarima hingi ingato piganeka jokamaki divehi rajyege bordera divehi rajyege maritime bordera divehi rajyege iktisodi sarhadda siyadata minivankama mihuriya kamaka gulekame majliska bahusluko raitunge member tamsikuwa member ge lafen ahavisla divehi rajyege gawmi salamata be majliska committee ga bahusluko mashwara vis naha mimihu amilla mikanta minimali mi hingi bodu jarima gawmege tarihuga igeto minimum kama siyadata be tarihuga duhapes miwa bodu jarima nuhinga aharmen tarihun kebafi China ge Hong Kong igresin istimar kurikama aharmen tarihun kebafi India ge Goa Portuguese istimar kurikama India ge Goa Portuguese istimar kon igeto hatoste ka fansa saharu emihun eddaruga bebi hanaste ka miradin fanaste ka dihawana haru Portuguese India hisaban awun India ge Goa arage adi etanuga istimar kuri emihunge emi gawmuge raitu getanuga biedos dirule Yahudin dirule Christian dirule Portuguese gena etabbaku dirule Goa ga namaves India ingeto Goa Portuguese istimar kon eha digmuddatuga etanuga gadekollagen tibikama bes India ge leaderun ummide dilenu kore India ge Goa hodumatta kami masake kuri hagura mes kuri migoto nawaste ka first hours everyone December ga Goa minimum kuri hagura na kogge mes minimum kuri igeto mi hubbul watanuge leader naki gawmude ka lobiwa leader naki ei emihunge gawmun bayin chives dukuram berunwa leaderun ei leader naki namaves migawmuge metibi gaddaru igeto ya me
ekaku bibuni timan gauma siyasi miribankan hoda deniye namaves ahorenna dasvi ehem bol ehem khala wahatake ahoren EPS ke school ko kiwi ngeto grade 4 ka kiwi wadiko eruga commerce miyako commerce veriyako maamunuge sarkar battaduma bagawate kurikam adivonu den kulliyaka school tabe darivarun nere magutakuga duwa muzahira kuru ahoren ataves ngeto lofule waruge bodu rakodi dadibuliyega flavor filaganegga me bodu kurahbe kurahalati miyako ega kurahali harufage ಮೂಲಕವತಿ ಏರುಗ ದಿವಿರಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಮಹೂರಿಯ ಇವತ್ತು ಮಿ ಕಮ್ಮಬೋನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ್ಗ ಮೋನು ದೆನ್ ಒನ್ನನಿ ಮಿಸ್ಕಿ ವಿಕ್ಕಾಲಿ ಬೊರಬಡಿ ವಿಕ್ಕಾಲಿ ಕಡಿಕೊಳು ವಿಕ್ಕಾಲಿ ರಕ್ತ ವಿಕ್ಕಾಲಿ ಡೊದರ್ತಕ್ಕಾಲಿ ನಾಸಿರೆ ಜಾಫ ದೆನ್ ಮಾಮೋಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೆ ದರಿವರು ಮಗುತಕ್ಕನೆ ಮುಜಾಹಿರಾ ಕುರುವಮ ಮಿಗುವನಿ ಬೊರಬಡಿ ವಿಕ್ಕಾಲಿ ಕಾಕುವೆ ಮುಜಾಹಿರಾ ಲೀಡ್ ಕೊ ಹುಣೆವಿ ಟೀಚರ್ को स्कूल टीचर को मे गवानी मेगाफोन एग्गा बड़बड़ी विक्काली काकुए नासिरे खड़िको विक्काली काकुए नासिरे खड़वकरो मिस्की विक्काली काकुए नासिरे ठीक है तो बोर्ड पहर विक्काली काकुए नासिरे डॉलर तक काली काकुए नासिरे हुरिया दरिवर लब्बा मिगुवनी मिहे मिगोत गोवा एक बड़े मगुत आहार में दुवा हेदवी वीमा मेदु आहार बन्नंगा बेगे मी गावमुगे तिबि लीडरुंगे सिफेकी मीकं गावमुगे कोम्मेस बाय विक्काला गावमुगे हरमुदास विक्काला फा एमीहु फिलाගෙන් දනිකන් मेदु आहार बन्नंग इंगिच्चे इंगेतो मी गावमुगा वेरिकं कुरी राइसुल जुमहूरिया इंग फेरिගෙන් गोस नायबरेसुना हमें बस दिवे राज्यगे फलुतका विक्का राज्यगे हजाना लोटुवल दाकं राज्यगे इंगेतो मी फलुतक सतेके फलुत शेख यामिन अब्दुल गय्यूम विक्काली कबक एनागे नायब रईस डॉक्टर जमील मुड़ी गामा मुहातब को रईस को हेकिको एना बुनी मेदु एबुना रईस यामिल को मचन एतके दावबाग एम्मे दावबान्नु एतके दावबाग कुरेवी इंगत एतके फलवर हाबे मसलागा ए फलवर तोगे दीरता रिसुने मसलागा एतके दावबाते कोडुगे हेकमुंदनी एना मेदु जललेफा एकन एना फायकोंतिं एनागे नायब रईस MNPRC ಗೆ ಏರುಗೆ ವೇರಿಯಕ ಹುರಿ ಜಿಯತುವಾ ನಾಯಬ್ ಇಂಗತೋ ಅದೀಬು ಬೋಡು ಫಸಾದೆ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಫಸಾದೆ ಗೊಫದ್ದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತ ವಿಕ್ಕ ಏನ ಜಲವೆಸ್ಲಿ ಮೇದುವೆ ಜಲು ನೆರೆ ಗೇಗ ಬಹಟ್ಟಾಫ ಮೀ ಇಂಗತೋ ಹೆಂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ ಅದುಲಿನ್ ಸಾಬಾ ಎಗೊತ್ತ ಶರಿಯಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ ಮೀಂ ಎವ್ವಸ್ ಮೀಹಕು ಇಂಗತೋ ನುಹುನ್ನನೆ ಜಲುಂ ಬೇರೆಗ್ಗ सतेक तीन सतेक तक आहार मिम्मेहोति बेनी जलन हुकुम कुरैफा नमवेस मेद इब्राहिम सोलिगे सरकार इगतो जीरो टॉलरेंस से क्या मिगी हिंगड़ी कोंकंत तकितो करप्शन मिमीहुगे सिफे की राज्य गे रैतुंगे फलतका फलरत विक्काला लिबुमुचन नगागे गौम फिलागे बेचु एककु अबदुवस दानी सिंगापुर अनेककु दानी मलेशिया देंगुरमियकु दानी इंगिरेस विलात गोस मितंतरुगा अड्डातप मिमीहु नाचर के कुड़ंगास अनेक मोसनगल विमा राज्य भक्तन कुड़ंग अन्नाने मिमिसाल वेरिकं कुड़ मुंदा वेरिंग आहार मन्न मिफेन्ननी मेदु हुरिया सियासी पार्टी तबी बुरनी तिमन्ने वेरिकं तिमन्ने मेग पार्टी या कुरे में रियास इंतिहाबगा रईतु वोट दिफियामु ओळवै होदा देनमे मेदु राज्य गे इंगतो मे कुरकुर पार्टी या कुरी गे डिफेंस मिनिस्टर को कुरी इंगतो मीहको लीडु कुरा पार्टी एनगे पार्टी वस बिबोनी तिमन्ने इंगतो कुरियंग रियासिंतिया बगायतो वोट दीपिया फोलवे होदा देनमे छेगो सत्तक होदा देनमे राज्य को होम मिनिस्टर कं कुरी फराता डिफेंस मिनिस्टर को कुरी फराता राइस कं कुरी फराता अटॉर्नी जनरल कं कुरी फराता मेन मेंबर्स में तो हलल्लवानी इंगतो हलल्लवानी वे तिमन्ने इंतिया बुगा इंगतो रईतुन तायदु को पिया तिमन्ने पार्टी नग तिमन्ने रईतुन तायदु को पिया मन वोट दीपिया मुन तिमन्नगे वेरिकमुगा फोलवे होदा देनमे मिदिया दिहार पार्टी तंग हदागे मी हेदवी फगराहु फोलवसक्की ಒತ್ತಲಕಮೆ ಸೈತುಂಕಾರ ಬೋಂಡೆಂಗೊರು ಬೈ एकमुगे इसनगागे मसकेको दिवे राज्यगे सियादे ngето ಹಿಮಾಯಕೋ ಮಟ್ಟಕ ಆಹಾರಮಂಗೆ ಚೇಗೋ ಸತ್ತಂ ಹೋಗು ಮಟ್ಟಕ ತೆದುವೆ ರಿಹುಲಾಸ್ತೆ ಮಸಕತೆ ಲುಕೋ
leadership e nudakka miedu nuku emme pahwagutu verikam emihunna fennam peshi mamme nuku me burani aneddogu wahaka mulin ro buhutan dogu raita medu mikama gawarapoda igato hushiyaruwe hela wargada asume khandalage tibenjere mi huriha mi hunna mi huriha siyasi wagunna huriya siyasi wagunna ngaharanga bunani siyasi wagun igato eteka $1 million raitu eteka $1 million kaalaken tibe wagun halwatta bikkage wagun money laundaku wagun igato eteken corruption ge riitan hedi wagun raitunga neba holiyan igato vaaroliyan ekkoppa ventilator ko wakkam kuri wagun mi huriya wagunna noone ke boneke noni aharamenge kaafa mama darinna aharamenge gawam hodanu debene aharamenge meriwan kama siyal himayek ko nudevene miedu ebbeku goni India out go baruga bala first define ala tibi zamanegga India out nukuro beku miedu divehi rajyege ekiki sarahadu taka uturu tila fala dem adduwa ingato mihego sanima duwa rajyege ke kankoltaka India sitan ara hatiyar gungule kama babune mihata gawdiyama den kihetto mimihunna India out kurebeni divehi rajyega media ingato me dehas dihekun para media aharu takwa aharumen mas kurenjo masake temmi aharumege follow by hodum namame rajyege badu siyasi partdaku miuni ebbekumone jalalati bi wagunna ingato fasadu fadati bi fasidun jalusala nakwa anebbekumone ingato MMPSC ke badu wakkam muga baariwe eteke money fasa londako furi veriyeku jalusala nakurma media fastaharu PPM kurma sagada ke mihunge igato corrupt leader fasid leader kama bune jalalla fi miye ko salama kuran majlis kalu fulun baguto ka muzahira kuru media ramadan mahuga sigato PPM kur muzahira ki kobato PPM adunu fulla igato followers minimum kura kare miedu aharmen muli gamuge eki kankoltoga PPM ge leader naki PNC ge leader naki gamat teduri wafateri hobbul watunu enyoge hitta filipemmage fiyatokun foligenda hittake muli bike kama banama nuwata national party ki nuwata adalat party ki nuwata jumhuri party ki gawama teduri wafateri ingato gawmi loibba ihusas minimum kam ge ihusas enunga hituga windu jahmunda bike kama banama muli gawama muzahira kurma guwadane igato mi folawai hodan rajye goriya ratta gomede muzahira kurunche arufulanje foreign ministry kale raito nebambi igato UN building malagori UN building kale evvuma ngahale gowala ekiveganto aharamenge gawamu ge ebba baykomi lootuwala begawama ga raisakan huri miyaku dogu citiye pulwage duniyage tribunal ku aharamege gawmuge ebba burikolla aharamege maskam tab burikolla aharamege gawmuge kanduge bingadu tawni mawdanu furikemba petrola mikahala kitan agawro mawdanu furikemba kanduge bingadu continental chef burikolla hada fawative mikama de kolan aharamege adufulan jehdi namabes miedu PPM members mi adufulani emihunge igato veriyaku corruption ga kodakun hukum ko fur miyaku jalum neru mattaka bala yaamelu abdul qayyum jalundarinya jaluga waddafti uriya kuwe dukollambi riha porfuli wagannege miha ingeto muraga fekkoni bimmiha bazar fiharakum biske wagannege miha miskitegga bahattafuri juice packet ramzo monegi paate sor mihuriya mes dukolinjene wakemiya business na wegenwale kotakum hukum ko fe miya jalalli me nagmut tamawande kan ahar me tibinche magutogga inget muzahara ko halawli kolla bagutakuga raituna ngaamu udagula kambe dami wazifa dami gatukula bastamuttuwa mi huriya kamme mikorani igato jalalafin kubbereku salame kurmataka jalalafin kubbereki mausum mi kamawanama kota hunnane danuni hamata hunnane ena minimum kurmataka Supreme Court High Court pada kota hunnane tantara mushala riwatu usulege kan kurima tagalwane rajye getaka raituna jessum ko odagu ko hadage nuwana maguta block ko igaga muzahira kuranam ga rais jumhuriyage motokeda gurasala rais jumhuriyage salamata rakka terikama gellu dibefada kanjata hoggenuwane ihakaddo ko kuri ga raisege faaburu ga bongo bali ene ne amilla gobali chekkame PPM ga member gobali chekkame MDP ga mihun gobali chekkame rajye ga
mitivi MMPS ke bati wagun ge du kollima emihun gobari chekama vis nengono e gobari mi ves beda hame nohoduno namat Ibrahim Solo ge sarkaru mani Inggeris wadu ke loye de ngemas tawki ko ngeres ena hadde balsa rupiya rayitu ge baitul malum musar di ena ge wazifa di fare rais of hum kobata meru emasses bunel dum PPM adu fulen jehni egato fola wa minimum kurumattaka namaga semihun adu fulani corruption gabodu dawbatake kore fori bodu wage e koton hukum kurema bunin jene wageke ena salame kurumattaka egato adi India out movement to again emme huturi kiheto minuna alum verikam libunima India out kureveni India out kuramas rajyege ingeto midiya ramnomas angem verin kuriyallagin e party ge activist supporter radari anghen taken anghen dula pirinu taken ingeto gutsnet by anghen taken addenen hada aharumenaki divehinnaki anghuna ban ihutiram pura enajiku ingeto anghen khabadun ahar member ihutiram ka lobi babai namabes mimi ho me PPM ga ingeto gawarwala pahulamanu kama guna bak burani ingeto mi anghenun addene kan hadagen ulun ingeto addene kan hadagen emihun kuriyallagen emihun ge lolak bolanne pepas preja neba horiya pepas preja emihun ge lolan eteke zamantaka digudemi kan dan fada ete bodu gellun teke bakante teke kuraruga miwaru bayakak den kihinetto e kuriyan we riyasen tihabuga emihun na vote digen India out korebeni bala e party ge nete activistun terega gatsui pirihene front line nokome muzahara kollane ingato anghem veri kolen haddalagen hallalagen ngos emihun nge kuriya aniya ki aharben firihenun aharben gabul kurada kamennu ahoren leader kamore gawma ingato me kuriyan ge riyasen tihabuga wada kura Kamang yulan ko pohuri mihe gahasitu ngahore memani ahoran dua kos dekem benu ma manzare nune warang hiddati dara manzare ke adi India out kurumuga e ule warago de activist ena India abidarin golagen base forward kollen diya ma ena ekahir ko ena room me kotari ka bahatta ka male fonwali ti male ngase gista roni ahorenge goto kames nobunan India sarkar me kuri kamaki rangol kamake India mihun igeto India mihun aharmenge gawm ge raitu ge gawm base forward diyama sakha gotuga immigration clearance ada airport nukume hostel taka diyama denge mihun odeku ko gestion ko hadaga nuwane ei ahore kabul pura kamennu namames den ena rajyan asa interview demu loye igeto gisda karunala enaka kiruma stretcherumati genda sabdiyama den mimaru bayaku ti party kihetto emihunna India out kureveni India out kura muzahara jasadaru kami party activist leader mitibeni anghem veringa paata bada boda fila mihisavadiyama den kon ingato India out to kureveni Riyamin Abdul Qayyum India goes India ke hinditwa ingato me separate band karogelu mihen enei India ke me yoga Rasman beach ko jassa e majada unde gimihe minavi Mohammad Nasir ki shirku ge yoga hingumatta ka dive rajya India ge me sagafi center mulwa rajya ge budukui taraf ko masake kor mihe Mohammad Nasir glarikam ga rajya ge holi India ge sagafi center ingeto surya namaskar yoga e fatura bodu Gato Mushrikunge Sagafi Centro etane bandu nokore leader me yamin wakki passa memomeru geena center bandu nokore unu adi India ge sitar paru agukki koba ekammes nokore unu tar gambuna Sagafi Centers ingato bandu nokore muli gawa yoga peturi ebbe ku siyasi leader ebbe ku yoga me center taka ingato me markos taka hadage tanan me anghem veri maddagen fiinaga boru fiinaga me nafsani gotunna ruhani gotun hamajhum libechike kiyagen me kasudike kiyagen me shirkuge arukan aharam lava kurwa hedi sahab midiye kiwegetto yamen saberikamuge yoga center note buna Sagafi center bandunu pere unima vima me waran hitamurkam me mimihunaki ekkodakas gawmega
वेरिकम पूरा और लीडर उन्होंने मिम्यों के हागी को तो स्पीड बाई इंगे तो गाँव में के करप्शन वक्कम में हिंगा ती बिबाई देम्य दार में बुरंची अने बाहते की मी सरकार मियदु मी ओलवादनी इब्राहिम सोलिहु अदि एमडीपी के स्थिति में बिबुननी इंगे तो मी फोल वस के आहार में गाँव में बाई नुने बुनारो का नशीद मी बनी फोल वस के आहार में गाँव में बाई के बुनारो का मीवे सम खांडे एली के इंगे तो खांडे एली के ह्योनुवान मिवरो का बोल दोखुआ ता करे मीना गबुल कुड़ा कमें नमा फोल वस के आहार में गाँव में बाई कमम रशीद गबुल कुड़ा नम एना मजलिस के राइस गाइस तो एना तायर कुड़ा मेंबर इंगे तो सोए को पर ल्यूमा गरारा चीफ और वन अरिफ्ता था इट्लो शा इंटरनेशनल कोर्ट था मिनुन तक तेरे फनुआने एना फनु तो पेटिशन राज्य गरैतु इंगे तो मगुत कन्ने मुजाहिरा को अरिफ्ता गे यूएन बिल्डिंग कुरमती मुजाहिरा को राज्य रक्त का मुजाहिरा कुरंगो वाला मोहम्मद रशीद नम एना मसेक कुरी फिकुरे दिरुव कोन फिकुरेत्तो दिरुव ओती करप्शन के फिकुर वक्कम के फिकुर तो मीना के फिकुरेत्तिरुव मीना को मिवेस मी हम खंडे के याजूज माजूज फसादे एक को याजूज ने एक को माजूज अंदी दाऊद के में वर्ग तिंबारो गांव में हिंगोम के बारो मजलिस इंगे तो में गांव दा मजलिस बिदेतल को मिति एमडीपी के दे फासिदु तिबे के मिकाम का मेंगनी याजूज माजूज फसादे देन मी हुन को कमिट तो कुरे देनी देन नशीदा की तेदुवर इहुलास तेरे लीडर नमा एना लिवे फोनविस एना पेटिशन मुशरिस एना ताद कुरा मेंबर उना रहितुंगलागे फिकुरे दिरुवा रहितुंगलागे एमि हुति बेनी मेदु अलिफ्तारुगा यूएन बिल्डिंग कार्यक्रम आले को फॉरेन मिनिस्ट्री दोर्मतिका मी कुरंजे कम इंगे तो इंगिरेसी विदातु एबुना चेगोस का रत्तकुम बालागे गेंदे मी हो इंगिरेसी अदे मुजाहिरा कुरे तिमन में लिपंजे तनके चेगोस तिमन में नकी चेगोस तिमन में नकी चेगोस के रिफ्यूजी ने मेर वेतनुगा इंगिरेसी अदुगे कोलोनी गवनी नोटिस सेक्स गवनी चेगोस बालागे गेंदिया आलू इंगे तो एतनुगा एफआर फ्रांस में हूं अनेफारो इंगिरेसी अदु मी हूं चेगोस रत्तुगा उद्दडिया कुफुरा फदुमा इंगे तो मी दानुवेरिकम कुरिता मानुगा एतनुगा रुत्तकुं काहे होवा मी कोरोली हेदु बट्टका कोरोली हिक्का कोरोली अविल्ला मी उद्दनिंदु मंगुनु आलुंगे मी होंगे इंगे तो चेगोस रत्तकुगा अगी हगीगतुगा चेगोस रत्तक्की दिवे मी बायको उलुन तने नुंगे की अफ्रीका का बारुगा मी हूं नमले एतन गेंदे मी हूं नकी इंडिया के पोंडिचेरी का मी हूं एमी हूं नबुने ए इंडिया का कूदिने वस इंग्रेसी के वणवा की ए इंडिया के कूदिने मिमी होंगे चेरु चापा आलुंगे को तुका दापा तिबी नवस देवना बडो होगरामत पाउ अलिफ्दाल उपदि मे आलुमति कुरुमगे नोद स्लेवरी अबे गानुन तंग हेदि मिकन निमुमखंगई एपौ एगव गेंदे आलुलबा मसके कुरुवी नवस पाहु मे इस्तुमारी इंगे तो मे भारत का बे गानुन अलिफ्दाल पास कुरिमा गाँव तक मिनिमम कन देंज है तिबे मॉरिशस मिनिमम कन दिंगिरुगा चेगोस रत्त गतिबे ए आलुंगे मी हूं एब्बे को शीशे से गेंदी अनेब्बे को मॉरिशस हवाल कुरी अनेब्बे को इंग्लिश ला तक गेंदी गेंगोस इंग्लिश ला गतिबे फरस से के हामी हूं कमाने फस एमी हूं मियदु एतिबी ए मियदु चिम्मन जीलुगे थर्ड जनरेशन गे चागोस मी हूं एमी हूं नंदेंगे एमी हूं नकीवस किहने तन बैकमे एमी हूं कन्नेंगे एमी हूं हमें के बुरंगे के एमी हूं की चेगोस बाला के ना बैके ए एमी हूं नंगे मिंबर की देंगोती एबुना चेगोस दावा कुरा मॉरिशस नेंगे चेगोस इतने बेस चेगोस इतने नेंगे मनु तो एमी हूं एबुना ब्लेनहाइम रीफ के दिरासा कुरमट्टका एमी हूं के इक्तिसादी सरहद के दुइस्ट रोटिकल मेल दमाल मट्टका दिरासा कुरमा उनक्लोस के में गानु के हमत का फेते तो एमी हूं नगा इंगे तो दुरुमिंग फेते तो बेल मट्टका मिंगलम एमी हूं टीम अन्नम के एमी हूं कन्ने को मॉरिशस फुरागे चेगो संगन्नम वेस्टेंगे दुनी दिवे राज्य का नम सिंगल फूज एमी हूं दिवे राज्य आज अड्डो फुरागे देवे कन्ने देंगे एमी हूं के टीम फुरागे दिए शीशस मॉरिशस में चेगोस को एमी हूं में कुरंगो कमकी दिवे राज्य के सरहद का विहास बोडबे दमागंत मट्टका मिंगलम ब्लेनहाइम रीफ एमी हूं बेली
ingeto me gagade bordiyaga mes gagade hikbento ei unclose ke ganunu e duniya ga kamtaka be aliftawge muahedain emihun ega bayan kura usulu tereng emihun beli emihun ge gawmuge nuwata chegos ge baseline coastal baseline neguma coastal baseline negumataka farun hillala pin gagade minto semihun diye dirasa kuramu Sweden ge dirasa kura teamu dirasa kurmataka Sweden ge mihe gosahuri ena me English gatu ge nuhaka garden kya nuhaka din interview ge dirasa koffa ena buni timanna duisette rotika mel legumataka baseline kama balagane hiki gagane bes bogdiya ga hikene gagane bes nopewne ena samasa garaka buni gadunya sila pin sitike japin galebes timanne nopewne igeto ei hikidiya ga bogdiya ga siketane kan aharamna kahawar wi he gadunya ingeto sitike japin galepewnas miyadus e habariyoti Google search kolli ba pennane me Blenheim Reef ingeto faru Blenheim faru dirasa kurmataka Mauritius e tanadiya temu dekki wahakata adi me sarukara miyade me buna wahake ki me temu me kuri dirasa ge badalwes divhe rajya ge sarukara Mauritius hoduma masake kuri wahaka namaves divhe rajya ge siyasatu genguna ragawkamu emihum badal gotu ka hodangula hamilian dogarum salame bodi kamaves ehene no wikiye geto ehene no ekam wikiye ei emihum amilla ber maka kuri dirasai ei dirasai deslu hagigatu gemihum tiye ingeto me Mauritius me chegos ge atol tatterega rajya embe gatu ge rahangara etorgo didejaha enuge tanekama ingeto court me etlosume sunimani etorgo didejaha duniyen hamako ingresin diplomatic ko bijja salu mattaka e dirasa ko india team ge duniya ge bolti media shell tabge news werin journalist himene Mauritius so alida kandawa for embassy himene me dirasa ko inda team ge danji ha baygesnu adi dirasa ko rango sere etaru ge raha kangara etaru didi jahak ko suje vima ahar men uje e zimma ufula karenge mi hona balud de emi hu amilla benu bege emi hu e gawamuge egeto me iktisadi sara itur ko wattaka emi hu ge benu makat emi hu ge masale itlo sabaddarota international court of justice ang masabadda heki sabitu kurmattaka emi hu benu bege koi dirasa ke badal ahar men denje sabab besne namaves mikam solwali credit hodi Ibrahim Sole sarkaru igeto me bandar nabuga team rifatuga team mi bodi timanna menge police gengulle ragawkamu timanna menna igeto me Blenheim Reef Blenheim farong emihun mingala rajya ga boduba hoduma kuri masake huttuwale uniye emihun kuri masake da kunnu igeto me handabe ganonu ga ebune fon osulun ekam kuri itlosu ei comment ko rajya ge siyasatu molkabakon kan higadi gotennu rajya ge siyasatu molnama igeto miyadu aharmanna onnani aharmege gawamu gedda hodifa bayko babune igeto igresin ves gabul kure me Blenheim Reef kives terrorist kama terrorist ki ko bato terrorist ki duniyege eki hisab tabga wakibege tanek gotu ga dawwanu korebe wakibege gotu tanek gotu ga sabit nu korebe bintaka rattaka hoduma alif dalo ekulawala baba bailagwa me gaune unclose me terrorist abe gaune gobe me gaanu geteren duniyega mikahala daru kamtu kami kahala masatan halu ko fabe Somalia ya adi Afrika baruge gomakas bifada message gen emi ho miwasara halu kuri igato ama international court of justice mediveriko aliftal mediveriko terrorist abe gaanu tabeno koge Blenheim faraki evs bage tare nokama igresing mune emi honge sarkaruge disrespect saito ge bohori ekama be maulumatta ekama be hutun eruga British Indian Ocean Territory nuwata me Chagos kami wen igresin ge sarkarun ge commanderun navy sifang igres sarkara demad dakka fer wahata muahadata ebahori badal ko furi telegram tan ebahori hakikatu sabit kureve den
miedu emme barulafa dakkai bahake ki hama chegose ki aharmege tane nune ahore mi boni chegose ki aharmege taneke taare ugete liuntake taare uge hekitake rajya sarada ziyarat kuri atur kuri duniya ka mashhur zatur veri mi taari liunterin ehri liyepuri wahakata chegose ki rajya ke tanekama ingato followers ki rajya ke tanekama chegos ki emihu aharmege keretena folawai addu me kane hollawai ingato addu me ka hollawai dibege folawai e ratten aharmege taraka nuwane emme sababenne kanuge bingana be continental shelf be gauna duniya ka galata kamas ingeni lekadiu ingato rijum ferigengos Maldives to Chagos ijahmenge divehi rajya ke sarhadu kanuga adege geological savata kungabenge divehi rajya ki kobaka India ke secretary naga medver ko kofar dirasatan Muhammad Nasheed sarkar kofar dirasatan report nge hori then Ibrahim Soli rota rikpat mi boni aharmege tane nune e kiye chegosaki followers ki aharmege tane nune follower ka masala igato mi decolonization shete manna me hame kani taidu kuri kobato decolonization ki istimaru koffaba nimun alif taw ganun tere nimmanche hamatak matin igresing Mauritius minimum ka difa novati ve emi hum hushari masale ei emi muga baik kamuga chegos emi matu atulafa emi huna minimum kan dinkam bune hushara masale ekaman aharmen gabul ko piyama aharmen nge gabul kore uni ei chegos ki emi hunge rattake kama aharmen igresing ko tayru ko piyama aharmen nge gabul ko uni ei igresing tane kama Muhammad Nasheed sarkaru ga dege fahunga sarkar tok mas pahiru ko sarkaru mas adi ego me attorney general mas tayru ko pori igresing ko kiwegento rajya ke taneke nubuni rajya ke taneke buna alifta gadu fladima international court justice gadu fladima etaka million dollar gellani to at least aharme leadership dakka aharme etan claim korenche adi international court justice nimma kiwas ganuniya burdan buri chenu ekiye ei hame kani non binding opinion hukume no ekiye baki gotoka kan korenche namagas ya burdan milibuni aharmen dive sarkaru Muhammad Nasheed irum feligen mera hame welcome kuri raisunna emihunge bandar nabunna adi emihunge ingeto foreign minister aharmege gawma gaddaru hiyana tere futima ei aharem hama buna goy bunani goy aharem gabul kura goy ei heki Muhammad me Ibrahim Sodebani rajya ke tere none folawasaki chegosaki enkama nyamuden chegosaki Mauritius ke tane kama aharme gabul kurenche hekka ki kobato enves hekkenga betto siyasi gotum vies adi geological gotum vies adi ecological gotum vies adi tarihi gotum vies eboitto enves hekke nenge fada hekke chegos ke masal mi femmati vi igeto alif dalum pass kuri garare duniya ke kamta kabe gararu dota exclusive economic zone igeto United Nations Convention for Law of the Sea gararu ke dafun gawmtaka igeto me iktisodi sarhadde has iktisodi sarhadde duiste nautical me damala has iktisodi sarhadde ade gawmtaka ke igeto me siyarat hinga khanuge sarhadu sovereign sea area me bayan kodde garune khandelum sababun dem minukume me gawmtakun Mauritius invest ade Ingles invest midima kuri emihunge me iktisodi sarhadu khandel mattaka divehi rajyen igato muahida balalu bane ekama gotenni mimma etake duwaswante katibi ekkal gunahen emme pahwagutu igato ekama gotenni man tibi ahama alamla tibi einenge inglesi ko rishwatuna ganne kame not India ko rishwatuna ganne kame emeuge gaami wajibe weringa gotu tibe mimasala hallu kurmaki rajyage bodara rajyage maskantaka rajyage minimum kama iktisada gurumhuri aharmunge khaboe diruma guripawri aharmunge iktisaduge emme girabaku kura maseke kamga aharmannam masverikan himakuran aharma jeheruga mikamamedu bodu muhim nimmumen aharma nimmenche namas mikamuge ebbes nimmumen nunimma divehi rajyage maritime ganune tayyar nuko e draft nuko
e draft ko mambe ser ko hori diharo mo etari je ka kuri miye ko etake aharene ki kama bani ingeto e aharta gulamundi ebuna draft en hada ingeto kanda behe meritama behe ektan helmattaka e dosta gulamundi migotak gos me emme pahun igiresina kennu wegen dehas dihawana haru igiresin mehedi gotaki chegosge base level duista notical me damali ma raj gitisot sarahattakan wannani wanima denmi teligati muhammad nashidu ingeto igiresina wahadaka mimasal hallu korma namas ega pan dias 11 wana haru ena mauritius dature kuri e daturu gena ingeto e hingi deal take goennenge adinenge deal take ei eggodu me saharamenna burannege deal take ena waragoda deal hedi mata Mauritius unde emme bargoda sharaf ge izzengenen arwani ena Mauritius taka kuri kamenne namas ena Mauritius waruda kame poddinima ena Mauritius ge me mati sharaf ge izzen erwi bima ahamra gabul mer kurenche eru Muhammad Nasheed Mauritius ku daturu gena sidru sallate ke ko igeta Mauritius rajyege ebba vikkal mataka dile nimmafakan ai yepauga MDPS verikalli bunima coalition sarkara verikalli bunima Nasheed ರೈತ ಮನಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಕೇತು ಕೈದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿ ರೈಸ್ ಜುಮಿರಾ ಕಮ ಕಹುರೆ ಇಂಗतो ಮಿ ಇಂಡಿ ಚೈನಾ ಯಾ ಗೆಸ್ ಕಿಯಾ अच्छी किया चाइना के फॉरेन पॉलिसी यंग अच्छी किया इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बुने इंडिया बेनो माने पदे इंडिया के इंगतो मि दिफाई स्ट्रेटेजिकली मुहिम मार्को संग हिमाय कुरमटका एमी हुन इंडिया को जही इंडिया का फैशन का इंडिया तो फैशन का इंगतो वेरी कम का मि दाहिवति कम का खाल फैशन का दाहिवति कम का इंडिया के tibi hinditu averinge asba geligane emi buni agote ka mikan nemmi kama ngahore kabul kurang mi wara rewigen hinga pe sallami inga to mi waran rukkate sallami aharmen nan hama kahwarwa kame mi india divehi rajye no tame india kaduge sarahaddan hampe tiruwattaka kura maseke dalhun emi ho maseke kuri shishas ga difai markazen hedimattaka Mauritius ga difai markazen hedimattaka maseke kuri rajye goti kamyab koppa उतर तिलो गलती इक्काला बा मेदु राजितरे गयोती एमिहुगे दीपाय मार्कजो सॉरी लामतो गलाफा अड्डू गबगोती एमिहुगे सितांग मार्कजे पुलिस एकेडमी गलमुगा अलाफा हनिमादुगा एयरपोर्ट तरगे कुरानो मेतके सितांग एतनी एतन अरवाफा मियदु आहारमन गडेगे मॉरिशस फॉरेस्ट का किलोमीटर दूर गए अगलेगा इंगतो अगलेगा आइलैंड्स का इंडिया के दिफाय मार्कोजें हदमुंदा का मी सिटी कोई मैंने कमेंट नो गूगल सैटेलाइट को फोटो तक का वीडियो तो बना ली मा लाइव को में सेटल का पूरा मसे के तमे बना ले हम टेक्नोलॉजी दिया मा आहार मन गबेंगे इंगे तो इंडिया के में मिलिट्री मार्कोजे मॉरिशस का अगलेगा आइलैंड का हदा का इंगे तो एरना की में छे कोज रक्त को बाला गेंदी आळु अरवाफते बिराशंगे चेगोज के रक्त को बाला गेंदी आळु बहार इरुगा एद्दा मनुष्य संगेर विमा एई एरनो के राइतन कमस का बोल को एमी होना हगा को एमी हो रहुम बेर कोलीमा एमी हो मॉरिशस के मी हो उनके उदगुनवा दूर हिसाब कोस अगले गाइलैंड को तिबी मियदु अगले गाइलैंड एमी हम बाला फने के तंग एदिनी इंडिया में होना मिलिट्री बेस दा अगले गाइलैंड की मी जजीरा रक्त को तेरेगा इंगे जो चेगोज रक्त को तेरेगा अन्न रहक में राज्य गेरा दिबे को तब बिज्जियामु इंगे तो आहार में कुरियर में लिबिदांती में इंडिया के इंगे तो मकरा हीर तुमोती मी सरकार इंगे तो वसवास दी इब्राहिम चोली हल्लागा एना कंटे के कोद्दी मी राज्य के हेब्बया मस्कन तो हेब्बया अदि चेगोसेस दनागनेफा मेरू इब्राहिम चोली अबोनी चिमन्न में नकनेगे इंगे तो मी चेगोसकी मी मॉरिशस के तने कमे नमस एक एतके तारीख है के बहुरी दिव्य राज्य का
දිවෙහි රාජ්‍යයේ මේ මෙරිටයිම් zone එක්ටවස් ඉංගත රාජ්‍යයේ කණුගේ සරහත් සාෆ්ක බයන් කොද්දේ ගාවුනේ බස් ඩ්‍රාෆ්ට් කො නිම්මා හෙදුනේ නවාස්යක නෝදිය හයගකම වඩි වේමා මාමෝනෙරුගා මේ ඉංගත මේ වරක් බොඩු ඉහුමාලේ හොමියෝති රාජ්‍යයේ මෙරිටයිම් zone තබස් साखा को बड़े देवर गांव ने एकुला वाले फन ने then me masala fratma femati wegen mikandata belemata ofedi committee ga me hore mitibi eruge brigadier general zakaria mansurata a presidential committee chaired by former attorney general dr muhammad munawwar comparison of officials from fisheries ministry foreign ministry transport ministry mihengos mikahala mishita kun ekulawali committee me oti upaddafa mi committee kun igato fratma निम्मं जे एम्मे मुहिम एकमकी शेगोसकी आहारमंगे रक्तके कम बुनु ए आहारमन्न जियोलॉजिकल हेके बोरिपा तारीख के लिपे बोरी आदि सियासी हेके लिपे बोरी मियदो एबे होगे बणी इगे तो मे शेगोसकी आहारमंगे गवर्नमेंट आहारमंगे गवर्नमेंट बायन नुने सोलु हम कडेगे न्यूस्तगे हेडलने यानी रैतुन दोगु वाहकत मी दक्का दोगु वाहकतके हामको रैतुन हगीगे ngolwalu mattaka me chegosaki me chegos minimum muge egeto me Mauritius minimum muge ebbas undaken igresna ebbas we minimum kan dinumu kurin me chegos ge ratta administrative baru Mauritius gatun atula e minimum kan muge ebbas unge tereng egom muga protama me parliament ega kulawala e parliament member un ayyen ko e nimmum take nimmi adi e nimmum nimmi gilabeko taadu kuri ingresinge ki bang minimum kan hodumattaka adi yepaw nawasteka first year sabwana Mauritius minimum kan lebonu kaun emihu ganwa sasyen ekulawali ingeto ekulawali uga ganwa sasye gewesnawe me chegosaki emihunge tanake bunefakai me already egato me tarikh lioma me ga bodafme the constitution of Mauritius of 1968 the constitution that came into force upon independence on 12th March 1968 was set out in the schedule to the Mauritius Independence Order 1968 ega section 1 of the independence constitution provided that Mauritius shall be a sovereign democratic state then me ga section degamarne bodafa Section to provide that the Constitution is the supreme law of Mauritius. Section 111, paragraph 1 of the Constitution, mirroring the language of Section 3(1) of the Independence Act, provided that Mauritius means the territories which immediately before 12th March 1968 constituted the colony of Mauritius. Vima Mauritius ke ganwa sasi gasmonani bunepa Mauritius ki ingeto Mauritius me minimum kal dibumuge ei 12 March 91 first was avvanar minimum kal dibumuge eruga emuge ganwa sasika e buna sarhadu take emuge gawmaki me Mauritius ki ek ganen ingeto me chegos garattoge wahaka bune paves migotu ge emoti bi saadahar dos bandeka tibi emihun ge tanege gotuga dawanu ko kibagan to muriyado dawanu kuri nuwata ehoda nuni alif talen ngomasa nuweddi men olamingas nawase gaddiya devana aharu me exclusive economic zone ge muahida kulabalum denni mihum bidima kuri doguwada kandede ke doguwada olwada ingata diplomatic ko masake ko duniya ge gaanta kan olwala taariya olwala ingata english na dima kuri English na dimaku emunenge padenge English nge tali nuka adi English nge tali nuka istimar ko petan kangai English na America me dilata Diego Garcia military bank atage tibikan dunia gadege namaves mi divehi rajye masake kurambi bagutu etam hodu mattaka ingeto e masake te bekure
mi emi honge minimum kama be agreement ebbasum ga nawasya ga first banaru immigration debe de wa ebbasum ges igatto mi chego surata kemi honge tanekama emi hon bude fakanu be den emi hon mi peni timanna menna minimum kantini birdakagenne gadakamunne igatto gadakamu timanna men ge chego salu timanna men atula minimum kantinuma condition ekama igatto e chegos gatta emi hon atum wakikuru emi hon e condition ekama kurimati kuruwiye namaves ehen kama bana emi honna minimum kan libi alif dal ge member kavve ingeto Mauritius alif dal ge member kavvi minimum kan libu paw e eruga Mauritius ki koba kama alif dal ge member komte ka buledin rugas emi honno ko chegos ge wahake chegos ratto ge wahake sadaru mi wetwegen di denganeka mi emi honna minimum kan libma guligen mi decolonization ge process demigen dia kama ingress invest adi chegos mi invest bune pawa adi emi hon ebbas untan ebore migotun emi honna minimum kan libma guligen alif dalun moita koramunda colonize kore pawa istimar kore pawa gawta gulistung noda tantra gulistung emi hon waki kore onu adi request mimi hono bune timanna menge gawmuga bang istimar ko fe wahaki gresinne the following its independence Mauritius was removed from the list of territories monitored by the United Nations Special Committee on Decolonization Committee of 24 C25 committee ingatto it was admitted to the United Nations on 24th April 1968 Nawasek first was Avana Haruga April service Vana Haruga Emihun Alifdala Veddi member Gamakotuka Hamajesi Adi Alifda the Security Council me Masala discuss Kurigas FS back FS government Bisnabone Igato me Chegos Garataka ki Mauritius ke back Mauritius ki Miye Mauritius ke Himane Chegos Mikal FS Wahakes Budapene Adi Aharmenna tarihi liuntaka ebbasunta baladima igeni mimihunna igeto mi chegose kenuga tanake bunange gudi namaste kaddiya devana haru ehisabuga ei emihunna minimum kan dibunta sada harpon ei egabuga verikan kuramundiya labor party ya igeto election gelli namaste ka addiya devana haru june mahoga emihunna kuru दिमाग नाकामयाब सबबु एफोगे एमिहुगे गामुगे गानवसासिया बदले गेरस मे मॉरिशस मे चेगो सकी एमिहुगे तनेको तो एमिहु निम्मादी एई दिवे ngalalu di megato adi me Mauritius ge eruga hori prime minister kan hori igatta bodu wazir kan hori Ramagullan me hamakofave timannamen chegos dukolli timannamen 4 million pound of akuri me timannamen 4 million pound of akuri adi chegos balagena madumis ko ekamuga igatta wazamberi kurubatta ka setekam million pound dine me hori awata ke sikoru ko iwata igatta me hori ha kantata kun abaige me siyasi ko tumes emihun ingato me gawmuga bay no kami namaves maadurupe divehi rajyege rattake divehi rajye ves nenge nuwata divehi rajye garait verin air goti bi verin ihumalu sababun nuwata edun ye corruption ge sababun kommes gota kami rattan emihun nilankya vikkalikama ingato igreshina nuwata amerika mena vikkalika mi tarihun egen guri liekiyutakun egen hoi kandata vima medu aharmen egotekaves me rattan
nohoda gega dideti ben honuwane ei aharamega masverikama gellumwane aharamega ittisoda gellumwane aharamega amretun kaabole aharamennan emme muhim protein source masverikan gelligandane mori me chegos area ki mun india kanu gos emme ginan igoto mas alave diriwe sarhattan huri bodu sarhadde kanuga bodu reserve mitaruga igoto mi den kurane kamaki Mauritius mihun Europe ge gawmtaka not India pade gawmtaka China pade gawmtaka e sarhadu ge karta kuyeddi igoto masverkan kuran farhani industrial masverkan kuran farhani boditi agbotage sitan masta netwala damalani efa aharmege rajya anna maskol mosum badali anna maskolu nulibi aharmege gawu masverkan idajehi masverin idajehi aharmen gawu iktisod fundu fundu igen dani mi india ge molu rewmaki igato mi india ge molu rewmaki mi ma aharmen medu nune kebulunje medu mi gawu ge tibi wedding ppm ge wedding ga mi jp ge wedding adi fikure dilwa party ge leader nashidaki hama hagigatu ge sera buna paden chegosaki aharmege tane kama gabul kura verintake kama banama muri gawu ge uriya kamkolto garaitu muzahiranu kunnambi igato aritale aharme petition panuambi ei aharmege milka kama bune chegosaki rattagaki igato me Mauritius mihun nilanki agesna vikkale take pawunata adekkamiedu fursutuge bedukon emihun hoduma igato diplomaticum tiitan hada emihun india ge higa aharmenna doka dinumak kura bodu igato me masekateke kama aharmen qabul ko aharmen mikaman adufulambi miedu igato me chegosaki aharmege tane kama buna bay siyasi verinaki hame kane kuriyenge riyasi intihabu bohmat vima emihun raitun luga adun walwa raitun gobo haduman ehem buna bay jp ge verin nuwata dna ge leaderum nuwata ppm ge leaderum miedu igato me Mauritius aki me chegosaki aharmege tane ke bunani kiwegento kuriyenge riyasi intihabuga emihun vote hodu battaka me hagigati මීගතෙන් බයි වෙරින් අබත් පුනේ ඉගත චේගෝර සහරම දිපිචිනම දිවේ රාජ්‍ය සත්‍ය සත්‍ය මුස්ලිම් ගාම කනුවානේ වීම චේගෝසකි ආහාරමගේ ගාමක බයිකම බස් බේරනු මිදියොන් හොරි හාදෝ සිබි ඉගත මිදියා ඔක්තෝබර් හිසාබුක දෙහස් 22 වෙනිදා ඔක්තෝබර් හිසාබුක ඉබ්‍රාහිම් සෝදු ස්ටේට් බල්කෝ රයිතුල ගද්දාරුවේ ගාමක මිනිවක්ක වික්කාල මට්ටක මොරිෂස් කොලෙජ් ජොහුනි මේ සියාසි වෙරිනකි තෙදුවරි ඉහුරස්සේ වෙරික බවානම me JP adi Mauritius reform movement ge wedding mamuna elaga badari adi adad party ge wedding emihum become tediveri nama Ibrahim Soli ge sarkar wakimis wakil Ibrahim Soli wa ingeto no confidence vote naga ena Supreme Court ngara masal hushala ga dawa pere jalalle bugis nama se kame nukure ekame nukure meda ame sarkar tiba libun huriya paata hoda emihunga party ge member na siyasi madante naga mihuriya kare ko igato raitun gobo hadani me chego saharamenge bike kamuga binama aharamenge igato satten setta muslim status gelli kendale kama ebbe ko gowa medenu kume bike me supreme court as masal wadafi me gobo hetuge memihunge hori kodala kamati hama koriyanga riyasi intiyaba igato me teduveri kabe wannama ma koin kurana kame nunto igato aharannaki gawudeke lobiwa raita kabitive aharannaki kalbasag jeifa mi ka nuative aharannaki corruption ke babe ka nuami ka wative aharannaki gawuge raitu gahaguga baspuna leader kabitive miyadu mewahata dakkadi baykomiyo me kalawa dekki mapuna siyasi wahake kobato siyasataki rajyage politics ki waran hadiche kawani siyasi me siyasi masake teduveri kabaki kurima gawu kanditan halluwani igato ನಮ್ಮ ಸಿಯಾಸಿ ನೀವು ಗಾವುಗ ಫಸಾದು ಬದ್ದ ಫಿತುನ ಬದ್ದ ವಕ್ಕಂ ಕೋ ಹೆದೆಮಕಾಯ ಗಾವು ಮಸಲಂ ಹಲ್ಲೆನುವಾನೆ මියදු ඉගත සියාසී ෆුන්නාබු ස්වරින්කම ගුණ මිතිබි කරප්ෂන් ගේ කරු ඉගත බෙදපුලේ මියුගේ ගාග ෆස්බැක් ගුල්පති බිබති වගු පාසිදුන්
අනියාබරි zalimun raitu mide saaris passaru alwati ko algolunnan hada ingeto agiyata dimanwa musarika gudanu kurwa bohiyawa ekabuga namuga emihon darani veri kurwa hada boldi fasidu megamo mitibi vima miedu ahoren mi nukuti gama salawatu gassere gelli mattaka ahoren mudani ahor mennan dembes umida kakiga maseke kureveni rayitungali deka ingeto kuriyaga riyasinti abuga gopeshe ahoren gamuga huriya rayituna utura dekuruga medunaitere gamuga emme ha kankuruga ba divei ahunna hutunna ahoren iltimas kurani kuriyaga riyasinti abuga ahoren boktinuma ahoren tayadu kurma ingeto ahoren faduga rayitun tibuma sabitu tibuma hivwara kiga azum kadala dimmambi kuriyaga riyasinti abuga mitibi wagunna nunake munuma mide saas basadu rayitun ingeto batima wikkala राज्य गए तुमको फटका फरवत विक्काला राज्य गए इंगतो फोला में विक्काला मिहुरिया जरीना हिंगा मियर नुकुमे रैतुंगा ललुगा अलुंगलुमा रैतुं गुबहेदुमा मसेगे को मूस्तोगे हेडले नला मी सियासी वेरिन आहार में नूने के पुरंदी बायकमिल लबुने चेगो सहारा लिपुनीमा एतरुगा इंगतो अनेक चेगोशियंस चागोस मिहु आस वगम मेरी माने ई क्रिश्चियन ने मेरे चागोस्मिन ने मेतिबी तिम्मर जनरेशन में चागोस्मिन एमिहोन इगतो इगेस अतु वजन वेरी पे तिबी एमिहो मसेके कुरी एमिहोन ना कोम्मेस वजन मोद बटका एमिहो रेफ्यूजी हाते के तिबी मा इगेस अतु एमिहो गेंगेस मेरा हम्मे बस एमिहोन ना इगतो इगेस रहिते कनु देते एमिहो अडुफुली नम्म बस एमस कुरुमति मा दिहास 22 वनारवने इगेस अतु के क्रोली गतिबी हुरिहा चेगोस तय को एमिहोन ना एगोगे रहितु कंदी सिटीजनशिप दीपा वीमा मेदा कुने इंगे तो चेगो संग अन्ना बाय देंगदी बाय कोई सही आहार में एकमा नूहे कंबडुवा में कमेन्नु ए क्रिश्चियन कबा बन्या आहार में नु दीनव स्क्वालम भी आहार में गाव गति एबति बिल्ला कोरगल इंगे तो दीन के वक्त भी इस्लामिक शेख लीडर इस्लाम दीन की आहार में इंगे तो फतुरन के दीने वीमा आहार में ना एकम स्कोरवेने उम्मीदु कणाला कनुवाने लीडर नकी मूमिन नकी उम्मीदु कणाला अजुमुगति बे वारवद बसेके कुराबे मिगावुगा इंगतो रैतुना ಒಳವಾದ ಮಕರ ಹೀಲಂಗದ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಿಚೇಗೋಸ್ ಅತರು ಬಾಕೋ ವಿಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಫ್ ಯಾವನಿ ಕಣುಗ ಬಿಂಗಡು ಪೆಟ್ರೋಲ ಮೌದನ್ ಮಿಯದೆ ಬಹುರಿಕಮ ವೆ चाइना मेरे मन इंटरनेशनल सीबेड कमीशन इंगे तो माइन कुर्मा मौदन के मट्टका हुशाराफा सोमालिया वनी मी सरहद पेट्रोल के मट्टका बसे के पट्टाफा खडु के बिंगनु इंगे तो एत टन के पेट्रोल बहुरी आहार में राज्य के सरहद के पेट्रोल सुना बीमा दिवे राज्य के छेगो सोदमन आवरे के वेरी कमे गिरादु करे बिया मसे के कुरान वाहका बैन लगवा में गान तक तेरे गारे मसे कुरान वाहका रैतु नंग हामकुरा मेरे पीपीएम के लीडर को बबुने अब्दुर्रहीम को बबुने कौन कमेंगे यामिन कोई चेगोस इंगे तो दुकोल बट्टका चेगोस मसला का कोबा तो भी हुमालकी कीबगन तो एनाग वेरी कमुगा इंगे तो चेगोस क्लेम कुरी कीबगन तो एनुगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मस्तदियुगा दिव्य राज्य के तनेकम क्लेम कुरी कीबगन तो तारीही सगाफी जियोलॉजिकल मी हेकित मुशाला आहार में इंगे तो मी मॉरिशस देखो मसेकन कुरी चेगोस के मसल उफोमा किगा यामिन मुनि की के तो चेगोस तेरे उलिबने दूकोला वेतने के खंबे तो दूकोली मिमिहु मी वेरिंग मिमिहु के फॉरिमिस्ट्रो हाजी वजीरु बंडर नाबु मेरे उरिया बंडर नाते सुकुमे इंगे तो लव पार्टी कुनी लव पार्टी को की बेस कोनी लव पार्टी की आहार में कुडेरुगा किया कुरुवा के ए सिंगाय के बच्चा में हिमालय का बच्चा इनका तो में कुत्ता बच्चा बुले गराफा हुरिया में गेफारा हरल वागन ननी ते वाह के वागो तक के मेदु मिबडी हमें है शेगोस मसला का हुरिया में नको में लव पार्टी कुनी एकक पुरम बार गणक हरल वनी इनका तो तिमन्न के वेरी कमुगा शेगोस होदा तेरे में क्या आहार ने क्या मगा सरकार को नहीं है नो कुरी गए होम मिनिस्टर का में डिफेंस मिनिस्टर का में कुरी है बिस्नो
ahannaki gawam kandata higamunda kawtama visna fikuru kura tivesse aamu raite gawamuge raituna magudakkaade leader vima ahora me gowadani mimihuna nudake buluma yamen buni kiketo yamen buni ten chego sodeni Russia pada gawama kare hangura ko genne iyo kuda ingeto rajya etab durumene goy adi chego sa dehas 200 kilometer duru goy Mauritius yo kuda Mauritius me ingeto chego ga ratta hang atolu ehodi kine kunto rajya ge ittisaru edda burukolla damaga kine kunto duniya ge gaanun tatte maseke kobbe mimiho ekame sukure ekame suka kurane gatemesne kihetto kanta kurane magumatiga muzahilak kuraruga india auto gogarga mulani angi kudinta e party ga tibi angi activist unta support unta kuriyallage emihunga pahata bade hilaga tibi findarata kenhe de mihunga findarata kata kihetto me india auto kureveni vima aharmen raitu me doholwampi awren bibuni awren na kurenga riyasin te abga huriya raitu mes taidu kurwak migamuga ingatto taraggiya migamuga raitun ede mustaqbala adi adu insaf rajya gayam koddene kabak ahoren kanawar kodden inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh